na mo de kwaje ya 101.9 papa fuei yensuso ye ni da papa ena ya peguhye gumra hye ye te so no so ka bi I am atete anwure pa just ayarwe hosem o o mampania be de akire na chese Ghana fo no dada ya enyo ono o ka no kre eye mira mesa na mimi hu ni se opese odane nsem no se me anye de mampania be de akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kan se no ani simpapani ana asasan mo se mo de akwaji aba am ye nyina ya si yo mo kwaji ba ye no botaye ma mo di gold kwaji wa ye on se ene mo be ye mmere Fom ngo beba fom. Abuo ni kwa na akoso abeka che se de mkoji mutu aka. What do you mean by that? Oba so atrese yi. O mu ideas asa. Asa? Sana me. Wo makwasi. O mu akwasi. Gani adwene ko ye. Kwa de. We akwasi. Na we adu na sei. Mo beka na di na sei na mo beda mo. Mo beda da ye nse ne asabe. Mo ada ye ni na mo dia de. Se wo correct ne ma de judi. Na ugu mampani abedi e kire na nimu ase. What ase? Adai Yanko NPP amanyoku asam de wo muhunu kotokro mfa kranhye mu no enso emu na ababe todwasa nwumre odi ahye mu na wahwe kwan a obetimi afaso ne nahodo bi a wayi ade asi wa obeyi mpanimfo ahodo a wo mu bedi amanyoku no enso animu wo mampanadwa enem na se bedwa afie enso enkonwa January ye twa mu ne de toso aduasam yensa ena na dwumadie no enka ba so na bibinti otuhye dasa ansa okiremu a na Council of Elders no dodo no a na wo mu enso eni krom ha na enedai ena samre de bosomfo yi puma kwamu a sa meeting no enso etimi abaso na enkra ansentrofo edosuko na wo mu yeye e wo mu nyina ene se emprempre ya abai de wo mu ka nyina ne se November bosome no e wo mfi champion ni aduonu miensan mu ena kwambia so no do obedi amanyoko no mu se eni mu se mra ye mampani no wo mu enso ebeyi no na eno achi wode ababeto wo se mutumi baso a January ye bewura mu e wafie bewura mu no e wo mfi champion eni aduonu na mu no ena wo mbeyi sitting MP fo a wo mu e wo mra sebedwafie aye NPP amanyoko emra sebedwafo no wo mu ebeyi wo mo na eno achi bosome nan achi eye April enso emu no eye mpesu ahodo a nyu mu mra sebedwafo na wo ho no wo mu ebeyi saa eye emra sebedwafo no enso e de afiri ho na numu ena ye komampen akachi a ye nyina anim se yira alanchamaten alanke wono wayinati enso e wo ho saa no soafo ano hwe kwaduma nsem so Dr. Akoto Afriye wono so ayiniti akane energy minister boache ejakon ono so eka ho bi nipa hodo no a ena samire mu abeka ho a Francis Adenimo a mrebi atwam no yemra sebadwane mu adehye a wo mu ewo mampon wo mu nyina enso ababeka nipa no enso eho a samire wo mu keka kobese enkron anasa nwotwe ena ababeturi aso wo mu nyina se NPP amanyuko etu ahenefo ne ese ahenefo nto abama wo na wo mu ni amanyuko no enso enim Yeah, ka so gusuti anwumre no sia KASIEBO wa AGYENKWA 101.9 kasafidie show. Facebook ubetimi ahye hode wa AGYENKWA fa ho aba. AGYENKWA FM Kumasi 101.9 YouTube no. Ehon so be hye AGYENKWA FM live. Na yede nsem na to wo so a. Na ekuo bi a yefra wonom se budget Ghana. Wonum kiremu a ade a ebema kontabuo ne fanyo akoso afa COVID-19 panie ene eho enkro ne ba nam so magana fo ye pe akontabuo ewo mu no ebetimi awie peyo na eye mami Jennifer Mafat enso kasai wono ni nkitawde bo fotene e de makue woni nsantwofo bonkomo yenko na yentie bi health sector is bebree eba the reason is say e say ensure mo dia during the coalition phase 2 ni nyina after that ne so e say enju obia views on how we can boost our health sector, how stakeholders can be held accountable our health sector no issue say in the health sector space no ye benya 15% because the government no rectify a document AU document e ka say every budget
national budget, we will allocate 15% during the Abuja declaration. We will allocate 15% of that to health. But right now, we are not achieving 15%. Give and take, around between 7 and 8%. Until you say there is a lapse during at that place. So if we can really push, say 15% of an annual budget, will be allocated to the health sector now, it will be really helpful. Also, one of our findings, we realized that there was an overlapping roles between the Ministry of Health and Ghana Health Service in some of their functions. If there is going to be a policy, a bit demarcated straighter what these people are supposed to do and where they end. Arafo Enwachi Ora Alex Kwajo Tate. Our Penipa wono Nada Center for Employment for Persons with Disabilities. Just say you no more. Omo na makwa no dem die bi ewo baabi. Ono so kasa yenko na yenkotie ono so fa. Rapomuden ho a omo plan policy a yen di dem no omo mfa yen ka ho se nyema e fa ye ho no ohwa no bebre no enka ho ofa ne hospital se ekoi ho se obi a na so esi na so ntia asem so etomeko but obi ni wa owo hospital ho no a obekyerekere asem na se ama saa ne pa no nti ohwa akoy se ye de yen ka ho because you even say obi yare no ko Tama General Hospital a wan wo obeyi nsem ni akere se ni tie ne ya se ni yem ne ya na se na se na ene ya na se ne kon ne akeka ho ana se ne kon no se ne ye ne ya because the woman say uko hospital doctors no nsema obeka na no mbehwe so e dey asawo yare nti no sa nyama no hu nya pa owie ya pe ena Ghana Health Service Vaccine Safety Focal Point Officer Dr. Nani Sanko Mohammed Ononso edise neto aso Okoye hospitals are some microphone omuni hosa but make us say service no ohwe ade bako eda yakoma so pan so obi abetime wura hospital yetime ahwe no sani esitie make us say me bia me adwuma efa vaccine sa ahomba bom pane na ye won de ne mum as a whole service no the steps na ye take ni say we want say obi abenya health service be accessible to everybody be we ye hwan at least ye betime ahwe na wo ha so ya he oho no eto esi SSA yesho eshening ti yebema mpenyumfo no komonso aso ate ne yehu de ebetimi ayafa my area mainly about vaccines and the collaboration na collaboration is say ye adwuma with the same field and say ye wo botaye ba ko usually kan ya hondi no boom na say ye ya eta ko enimu chen say ye no ba ko na we ye ne de na we enimu no bia na akwa duplication Arafo wey ekua ye frɛ wonum sɛ budget Ghana emu mpanimfo ne mpanimfo bi anim de ɛfa apomuden sam ne ntutu ye mu na dwumadi omode tintim so ne yete wonum kasa wase ye to aso na panise ufrase bro waso ntemu a wo na wani eye kokɔ saa ne de wo no anse wi so apia so ti aka ho bi na yepie mu asantemantam na ye de ani kyerɛ ahafo ano south a yebekɔ akoduru kuro bi a yefrɛ no ahua akomu ɛhɔ enanana KASIEBO aten eye ohina owo krom hɔ na wode ato aban nanim sesaban no amane nan amonoto na niam ahodo bi a wo mu hia eti se enkane a ensupa eni akwampa wama no ama me ya ama wo mo eni nkurase a aka wo hode a eni aba no forget kra emfinsia mpinu eni aduonu nan abeto a ebeto no Ghana man enso emu na nana eni na manfo te hɔ a na beto dwa se aban krache pen na wo hɔ yewura Joseph Frimpong bonsu wo so oba aba besra wo mo na wo ba besra wo mo na nanase eni yese wo pasam aka kire nyame na aka kire ntonton isa me de oba yese te hunie de ye kan e de akire wo se mo ama na mo ama ama yesa de we amfa ama su akọ manhia ofori krom ene nkroto aka wo ho de a eni yese ne ye kan se 2024 mo forget no ebe ba so sa na KASIEBO aten sei na okasa kire aban krache pani France ni free ha ya starting and free ha e dia kwa koma manhia enanso ama de seja enya wono ne de seja nka ahafa no southwest ho enso mo kawa na ye erect ye no wo mo enya wo mo chefa free ye ne ye ya de ye da sum ya ye ntra ho no ema obi ema ma me kan ye de ye di kan enchire ye na okwa na ye nya ho mfaso bia in fact the power is in our hands kokromotie ye beto aba
no near power. The wire no, and no one here, Gina, at the Akawa, says Akobio, Obedada, I answer Bedada. Or hearing your politics, or hearing your politics, and Sumetwaba. I have to vote for somebody. I know your political grounds in Amigiano. It's me politics. Me war politics and son me be do a henny. And she will be ever back no Baba Bibia. We have to practice what we preach. Oh, ye biano, who said to one among 80 best DC. The Abecabiano, woman to one among, and yes, a better debino, the other Cabesiha will be any one way advice and he said, one call. Ebedru baby no ye de adaka besi ya hwan ne bekwa kosan la so kwakoto aba we eyo himpon a wo eye esuakọ ewo bro eye ahafo ano South Mensimu wasante mantemu na this year okoye asamre de na nanam ne wo mamfo ni abere a wo mu ede ensemu etonanim wono so ekasa ede kire ne mamfo ene adehye a wo mu ewo kromo Joseph Frimpong bonsu sei ene wonso yi nsemi ano. So that I will admire you, do a also see from now. No amount for Kushia, no Dinko, no return of Hinson, and maybe another, the Shas here in front of AFIA, their baby. I say for a short quarter, it was a question. Could be a canny how that time I train very good in Krataswa, Yadiko, Naya, Yahu, and I'm a pie between us between the Aboma and so no Masubia. If you have the one for so many laboratories in some Macano, Kakaka cry a bit like Yamo, Amamuso, and I enjoy more baby. Eni eti ye aban krachi penna ojiramu ema dehia omo ahafo no South Yera Joseph Frimpong bonsu adehia ma yenyina na no disemu so yentwa ye honya aboafo nkrato ye ba tew ye dembe kwama no ne akofa ha nsem de abesommo. He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where you hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Missy Semu whoma yeshepe. Linketa was a my husband is sick. Hey, Jamo Tonodo. Nabas no yen. What's the water tested positive for malaria? No, not one for ambulance no one. Ambulance. It's not a bicycle. No, that's from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. Oh, one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for malaria bruna. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nenadi. A brante pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, woman malaria and want to them. Lufat. A malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede inkratwe ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyi jefo na na maji Hamedi sa no. Doctor Amagashi na me kamfo de amount. Ya de eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu ya de na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a. Ye nyina tinye maso hwe huna de atum se. Doctor Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe ya de. Na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so si menum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa etinyenti ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne no ntontia wode Hamedi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi akira kwan no be sadia maun sanom na anu ya mani krotweri se me hne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho nsensem gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baby am yemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda doctor Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwei eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuada edi kwesi memeneda ye sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia prayer was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wama me ho adwiri Adafo ye mamu akwa baside mobile jenkwa 101.9 kasafidie so ama no nsem tew
Say ye kwa UK many more, one musra for the bako. Bess and fear dear son no more chiene. Wabra no what did you massa srani? Wajida one or new rebby, or be named the sea do mu yana so one no didn't talk so. A quobia see a nasa srani. Wakumo run ya dear what the freno. Aidan. Now one much I say honomono, and no fra says on Babano Quadu. Nanso ne kwadu na mama fara nkwa afiase anso ha wo mo hwe hu se krat na dia wo ye na entwa yie enti wo mo ye se wo mo betwe na so ewo ekwan bi so na no na so tue no kokko ho anya ho kakra eba bejojo no ho manfra mafa no ho wo san kokodi nyamra nsa biom na ewo krat ye ba ko so mo kire se wonyo bia ne ho dwoba akokra da bia wo de wo yo nani asam foforo na eba enti mi ka sei enne Aye Belfast Crown Court ewo UK manimu ahye secret no wonsan kwada ban kokumu se ye betwa ne jeta mpamprempre dabi eniema waye no woguso a woye wo mfiempinu ne aduonu mienu atwa mu ya November busuminimu no na eno soso ye adutwam entu omunima de kodi apoten a ha krat na nam so ama ne ye niema oye no na court no be kwaso adi na chi adi na namu achi Ashama a permanent Asian crater be also than a Sashasiano. What the Ashasian son at Dachibi, said Jelton Bebemua, to me a bem. Nanin Semni Gusua, El Quaswo, and Tidachian Quamabia send Samuno, El Quabasa ye Chani Jill. Anna Nedia Phobi so one somewhere bumbo bumbo moon when him hubia, and also so yet one summer to money matter 4 years in a way so. Na ya de enumre no nsia nsam a de be so monasi na mom ye ka mu se nyuma kuo bi na na fofo no gloss spiritual and herbal center esemen kan cho se wo de na ya de be na tete wo de ne akwantu odadwene ensa asesem gold wa na sika ho asem ko pechi number 2 oboase kwantempo no so Fred Doctor na na fofo no gloss e was 0550 154438 and AFIA Lufa tablet and suspension or say to tumirika nebra bejibi nefa kile wo malaria no na malaria no dropa koke o kanim rom ka so hwem Dr. Samela Magashi se magashi ni nwa magaho wodi no ye stroke anasa asthma heni anasa ulcer yengina yentumirika nkoma akro kani police house hwani mu ye de honhom die ni nyina ebeba betu ase for 0547 044307 Private Insurance Company Limited ye third party insurance, comprehensive insurance, commercial property insurance. Yes, we are always on your side. Friend 0244 562334 Skin City Laboratorium or Skin Bayer Fair already a bear na hanaha already a bear soko kwa affordable house and sharing one so Mampong. Freya ni kwamo 0248 936297. My drink to the Facebook no so and the normal test line no so any. Elia kusi no de free central market eba no say ye nyina hu enema pa na adodanko akufuado ne an pipi amanuko wo mu ye anwumre ntiasonko enkoma omampani abedi akire Dr. Mahmoud Bawumia na ma doku a wo se wo beauty queen santase teacher constitution yamwase and wo se na nado ye bekoso ata wachi ewo ne ma hodo a wo ye sanse ye dutwam ewo Ghana mamu enchia nkoma ye ma me mevisun kansa bodu na afi eye ejambole babari amwase wo se bibie ni ho kire se na adodanko akufuado ne NPP amanuko wo beyi yen Africana ya hunyehia ye wo emu esanse wo mo famra enye djuma na corruption enkwa na ekoso brief lion enso ewo yamwase no se Ghana for ye sofa nyina ye bad government ene abusua woncheni ena ekoso amaye sofa adedua ewanwan kwanta ena wo se wonde woni da so se breaking the 8 no kwambia so ebeba so. Yes, free Facebook no sunsu ne sani master plan akentampo no di free baye o se anche Ghana beye oman ba ko asasi so a ahatena be de pa ewo Dr. Mahmoud Bawumia the digital man nsa no and watch central die bedu bo asasi no so ncha kase or the mode wonyamfo ni no ina hotel kolokolote or ibobu watin di frachman rebehim and workers at debt exchange program no ho and was ehwani esan hwani biom wakin kan teacher constitution dey. Ana weya shama ba edna benya
ono wo chese wo hwe se de mampani na adodan kwa akufo adugu so me ma double ministerial appointment na nyanwanwa se ba kra benya soafo a wo hwe nkraman wie so we ya du jemfie ben de friju so domi abra en wo chese wo sre wo bibia wo pe franka tufo di bra 1 ppd mu se won hwe na ne kasa honte na ye hia nkobom a ye de betwi afa nwotwe ne so encha kase wo de ma Dr. John Kuma MP de ma ejo so kwaja sempa furniture works okumase adum en was working nua ye nua adwuma no na wotie Agyenkwa FM na we Steven Boache en was wo chia ye podi firini ba en o se Ghana fo wo ni ntro no ni ntrase wonu nyina ni abra wonu hwe ni musa Dr. Akoto sei ebeba befa ni dibra tena so na eniema papa ne befri Nazareth aba BB Africa so American town eno se Ghana fo ya ni so mampani na ado dan kwa akufu ado pa ene na hofama ene ntoto ya hodo a oye na wo besre NDC so mu ni papa bia de Margaret mu nwa ya som se John Bososo en wo se wo wiase we baba ne se na ababisa wo bia ontimi ntua rent kura se wonhwe na ontoto niema nya niema ntua sika bes asemo owie no se wo mu betimi atua sika na so mo de be ha dan a enka niema bi no ha bi wo hono mo anka ha yen ena nka enka ho asem kura de na kire de be fe se sa rent nsensem ne betimi atua fo yetia didim yenka rent ho asem ne nsem no ena wo se seglemi housing projects and somehow wo hokra no yenwie besi ne affordable housing wonu sugu ba bi ho ayesi one time Ghana be ni adofo ye gina wo isu na ye de asi na ya da wase ama umoniti a ade na ba bia wo ba bia tie ba bia wo